Nirmala Kenyam Kanasim content Barashme Badele. Biakamal ka Nur Online TV. Mi jirama jidit ka Nur Online TV ka jan gwasame gorjan o dir jan yak nasin kokien. Ko de lertiti de kan kula mala shu gwasnetin gor kon kan o de koten. Lerban linga jan gwasame. Chaladno chadur to shok welkel. Chaka joja nyoch rewich Karan County. Kandur sho welkel chaka mula nyoch. Shitkamnen yana maka tur na me nyoch chere wich ke liu chaja kan bana goten kontin chinyo ka kula kan ki chamul re wich bana ka kula linkel nywa ka nasin ko kien ko ngai kono no ke jan gwas me tam nyoch di de long re wich in bini shalad no en nyoch chedi re wich ka panal ka malakal kana ka malakal kana kantin ka tini pinde la widi ala kontin pin malakal ki apanal state ka diala waken chaga mul ka nyoch no gwada dan chikuli tin tama jen we chal karang wana kan goten cha mula nyochre which Karan County kantina gwasame take area ne ki goten kontin cha nyoch ka chup lo dak nyoy natin cha wo dirwa cha nyoje jek dirwa re we Karan County Masara cha nyoje jek Al Salam cha nyoje jek Abayok cha nyoje jek Tarudu cha nyoje jek Jabrona ci nyoja jek kan Haishati ci nyoja jek kan gosse ko kien to man longre wujin wini karang ti ci nyoy ka molan tam ga jen gwasame kan witi ci ala do ci na ti ko potin ne re wich lan tam ca dor yalan kontre wich Karan County wa ca riuden ca ka ga ke ci na jenten ko tam la go gin je wo de kan dor kon sing na tan de pin ka ko de na wo sing nyam niala medene mi dong sa mi se ke pen cha jala la pen juel de wi mo ka dor mi de na ko de na o chen wi de nial tong mi Karan County ci nyoje mo che jegan tama shirga menen yen mo gwata mo na ti ko potin alo ka tin gor kan lok kala dan chalat ka je kuma so Sudan jen dan li ngane me mi jiram jidit ka jen Nur Online TV gor je en wode je nyak nasin ko ken ngane jen on en apnal ke liu ke jen gwas men tam nyoch dite long jen gwada dan law na mo ka jwat kala ne dia la ka mole ka piu ne me jen dan ni lingane bi atakamal chui paru jen bi subscribe ka bi notification bell bi jetwain ko bleren kono ban non ka Nur Online TV bi kan famala chukaji gwada dan pai ka la rech en bi atakamal bye bye